kum shibenta ban pediang sobha ya ke jingwan usnem temai bat ru ban lek men lang bat ki pai ba na ka benta ban pediang ya usnem batamai ka NPP Nongpoh constituency menta ke sngi ke lapenlong ya ke jingrakhe ya ka advance new year hanongpoh ka bolong kum kadang baka parti ka rakhe lek men lang bat ki pai ba ban pediang ya usnem arja arfuar ya ke ne ke jingrakhe lapenlong haflau ka office NPP hanongpoh haka balaiwan bani shimenta da uba CBCM nong ai but ka party but uba dei UCM barim ka KHADC uba Min Makri working president uba Tiblem Lemput secretary ka NPP Nongpoh constituency ka kong Violin Lengdo nong ai but ka NPP women's wing ka kong Felicia Kharhunai vice president ka women's wing bat kuntup ya kirang ba shnong kinong elam shnong barangkat ki pai ba ka constituency na ki shnong ba pher baha bapo ka Nongpoh constituency haga ni gesngi na kaliang ka NPP Nongpoh constituency kum shibenta ban pediang buram ya usnem araja arfuar kum usnem thamai badam da ka jingkurku bat ki jingkmen kala samru de ki jain blanket shekinong shnong ki blano akarta bat kumju shekilong yeng baduk naki shnong baper baha Nongpoh constituency kabalong kum kadang kajing ai sobha snem thamai la penshit penshain ru ya kan ni kajing rakhe da kajing adon lang u samla stanwell mani ubalong uwe na ukaitor lani unong ruai ubapau haka district ubala ai shibun ki jingruai bat penpo penpeng ya kan ni kajing rakhe ya ka advance new year kalong bangin yale persya ya ka jingsniu jong u drugs tu pala jele hatu kata-kata rambasnong kita ke kamram ki sangsamla ki long kemi ki long pa kai ngasam uneu de uba kham sharke ban ya corona virus uneu corona virus ngiladon ki vaksin ngiladon ki protocols bakum ta ter hendra yo drugs ladon mata ngimpatan protokol ngimpatan vaksin tenama tara ka apil kathma kabangin ye persya mata manta kasni kadai bagini le persya kumno ya udrox counseling idon kam nadu na ying charity begins at home ong ba lalu iko ba ka jisdang na nayin syabang udrox kabar ka party jengi ka yeng one not is one boys kaju kasur nam ta ki riulong ki sha hadarin ka thai not is kaju kasur marka party ideology jengi ka keren ya ka regionalism baka keren ro ya ka tribal issues ni kwa perlo be snok tilam pidon ha ka party ni pidon ha party ha baka party NPP ka keren nam ta ki tribal issues soba ban ya snok tilam lada ka party NPP ka yang nam ta ko one not is one voice yang namar bat not is kri shatelam kri ji kri riulong ka bonsin ni machibun ki jinge abange sapo mainland India te namar ta parlo ba nga wer ya pi kini di message ki ba manta ba ai ba usnem ba thumai ka bangi kum ki kun kristan yo isaya nang chulupa khandai galandong lupa kaban reu ka ba streng ya nong sela bakrau por usim ba jisuk ai ba unus im ba jisuk boru jisu undon ha preng jonga ba chapi ngin sadon ga jisuk lada jisu undon ha preng jonga ba chapi ngimdan jisuk parlap kane de message ke bashai ba joka party NPP ni I ka thma ni I ka jing ya huri ura po ka ri bajai bane juni namar ba ngimdan jisuk I like you Jesus Christ un ro ha dor jonga ba chapi ngimdan jisuk ha kai ngasam ha kiram basnong ha kasnong ka thau ba ha ki balang go per tangni ki giten na kleng jonga ku presiden ha kane ka si khube shibun khube shajarmo sadai sakapor bangin sapriang ya usnem ubatamai dengan sukwa bansot kendiat naga jingtho naga gospel lane naga jingtho bakuit lane ka kotba kabaong syapang ka siti jong u apostol Paul lane bayakot ang kabalang katilik u Paulus apostol ubade unong yalok ubakraw jong ka pertay syapang kanuksak jong kajing penim jong tra Jesus Christ hagaba ula tho ya ka siti ka banengkong ka jong u sya kinong Filipi upan sengap yang ayapi sya kipat jong kanong po konsumsi ka ba ongkum ni kajing aingu bat kajing duai ngi aingu yo blay jong man kapor banga perkat syapang jong pi bat man banga duai na kabanta jong piparo nga duai da kajing kemen namar
Pilayarap ban pen priang yaga gospel nadu wasdang hadu mentah. De parlo bayi kani ka message kabau u apostol Paul lani u Paulus apostol haga jingit jeng ikun Kristan udai u sipai unong penjat unang transnam ban peniap yagi kun Kristen di bangai utra Jesus Christ. Henry udai pat unong kelabamut naga kerteng Saulus siya apostol Paul lani Paulus apostol. Upan priang yang kena ke kubur siya ginong Filipi haki perhandai bat menta upan priang syangi kanong po konsensi ba habang ilonggi Kristen neng ilonggi Gentil neng ilonggi Hindu neng ilonggi Muslim Kiru idon laga jong jingit baka thong jengki kadehi sa beneng umdei sa kendau sapo nyamra tekane ka message parlok bayi ngiru kum ginoyalam giba simti gane ka kam kabayai rengkar bar ka sarkar ban budru yagi anjo ka sarkar nagabdagi kam penroy nagi bentagi kam syakri isim kane kalat ka kabu ban persiu yo pi gilok ki jor ki baduk ki basitom ki bapang ke parlok ke batrot lese haga jinge ke batrot lese haga jingarap para breu tong ini perkat sa sisin ban biang ke bela keren ya senior jurnalis ke bomba kata sin bapile ha iwei na i para barit jonga shisha pilale hanga ong trajisu te namar kata perlok bai lok melong pa konsemla haga ni kapor ngikum gino yalam kai ke bau blay ula karku ula pensuo pensa bagi mo je perkat jongi haga jingnya dan regar-regar ke senran u presiden ji ba Agustin Walang iba teblam lempu general secretary jonga parti jongi rengkat bat kinong yalam ki ba khmat jong ke women's wing youth wing bat parents body ai ngu yo blay ba kala ronga jemur je perkat jengki bau blay ula karku ingi kumne ngiru tongin ya kenerlem ya ketika mon ketika diang jengi banya invite banya kemen banya sobahan na gumta gitu giba kambit kambiang na kaba ya bam yadi sobahan sibek kat kabala bat banya kenerlang sakito giba duk di sitom kita men gikro lang ba ini jing ai sobahan tekane kade ke message kabangi kwa ban pertubot ya ke bau try Jesus Christ lai kaingi ngangit ba u Allah jadi muslim ruh uhikai kumjo ban imbha ke onggi muslim ndai ban penjat ndai ban peniap menendeng orang pikai ketuga YouTube channel jong iba baden dok terong kada kibe yang tu channel lese gun gitu ila panong ba ukren klebi ula bi ndai ngana persung jumut bah kai ba ukren kadon gejimut teng longi gibreu Ninju pun perkat, ya kinong ilam ngijungi balale bah. Kat bagi dang im, hasla jong kepertei, ngibeng ngiko, ngikenta ada kumne kumte. Hendai habau layak no dengan yang pertei, ni sayro. Tekai ke bangun benong hangne golong ba, hangne di kat kini jain blanket, kat kini jain blanket lah pelut, nang kalian kinong ilam, nang kalian keparti, kam semut. Bagi sio nang nore nang no hendai dia ban pelut nak kepala ane nak pisah tekane gajing le apa bahajong ki kamdei bagi jing mentoi rade hendai don kilonging longsem lese ngelayo ban rakhe ya Christmas karno gajing sukmen hakisnem baladep no kadon gajing artetin limba gajing wal shop jong kene ka kham COVID-19 hendai hanu snem bamenta ngelayo lat ban rakhe karno kalong gajing kemen baro ikun samla ki long kemi long pa lagi badon hayi ngasem lagi balik sing jing seng iyo baniro bakundon burom yo blei ta kane ka por na kalian ke jongaru mai ku blei Christmas sipi baro ki long kemi long pa ikun samla jongka nongpoh konsensi bakam tam ngikmi lenti baune usnem arjar arko ar long usnem jong kijik ku ho sibun kijing kenju sibun kijing ngilai kendu hakilenti ya jongi ngakum nong thok kubor ngalaya charum sineng ngalap sisya badon kilonging ke belah sakta hadu kata kata lembang jiwan ng shop
jong ganeng kram COVID-19. Mereka gebang asal tenan. Habang badan kum kini ginong ilam ki badan ka jiperkan. Na ka bata ki baduk ki barang li katno ka masim ka jongan kemen. Service to man is a service to God. Tin doong. Kajing syakri ya ki para beriu kajing syakri ya boleh. Kajing ngen jong pi klaim ki kam galong ka bayap. Ong ka klaim ka jong boleh. Ingat lesang ne baro nangi hoi idon lagi naka balang Mawphor ndai ka jingai jingi ka dayo play bun singi i kenya la de bang idai Kristan i kenya la de bagi Kristan ngakten no play galong lupa ba ka jingai jong pi klam ki kam galong bayam kanai kan ka kam ga ba pi la puni wala da indi jingai barir ru galong ka bakraw